Namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, I'm today I been president Mranga Panda, of course. Look, I break a record. Yeah, so as you already know, kuna what we call Xigaza Mondays. Usually, we work like a stylist, kari a hoster and stuff like that. Le palms le. So ta ku vulavula ni record leyi nga hi break le Mranga Panda. So Xigaza Mondays usually yindliwa ka this small section. Na mina ngitisa this small section tani mi hlamusele kahle. Ku yi va yi ri hi kwini yi va yi kha endleriwa ka this other small section usually la Xigaza Mondays yi endleriwa kona. So a hi languteni xiteji sweswi mi kota ku swi vona. So xiteji lexi so xiteji xa jikisiwa xi langutisa hala xi na fa xi languteka right ya xona in other words. Oh yeah, sure, le ka right ya yona because general ya main general loko na the big events ku va ku ri leyi hi liya maho leyi nga pfuleka xipesi lexiya hi yona main general loko na the big events ni sure ku ni swi hlamusele kahle. So now aku Xigaza Mondays ku pfuriwaka this other small section leyi va ku yi ri haleyi of course leyi vheta ku va hi continue hi yona loko hi ya ka the next video. Yeah, of course, say hi ka this section leyi a ni kha ni yi vula ma swo. So this small section hi kona la Xigaza Mondays ku endleriwaka mara swi different because la a ku na murhangaphandla se a yi fike ma ku njhani like it's completely different. A ku tele guys, it was packed ka that section as you can see, it was completely packed. And then stage ma swo ku se xi jikisiweni se xi jika xi langutisa hala ka the crowd leyi ni yi vulaka. A ku tele guys, a ku tele the general lediya le ma di vona le mahlweni ka xiteji se manjheni ni mi hlamusele kahle swa tikomba se ni do the general lediya di va ku di pfulekeli. So it was mixed, a ku pfuliwini hinkwako hi ndlela yin'wana. So a ku tele guys, like a record yi bini record. So hi fike hi tlhe hi languti hala mahlweni mi swi vona ku no hayi murhangaphandla a xi fikile. Yeah, so hi le mahlweni ka xiteji sweswi laha xi va ku xi langutise kona normally loko na the big events hi leswi laha ku na murhangaphandla of course. So hi le di general ma do a di pfuliwe njhani di general hi ledi hinkwato loko vanhu va fikela ku di general hinkwato. So na ku mi komba ku Xigaza Mondays loko se hi languti hi camera so yi endleriwa kwihi. So Xigaza Mondays yi endleriwa lama nsimbi liya hi vonaku liya yi nga laha yo endleriwa square is this side yi va yi kha endleriwa hala Xigaza Mondays yi va endleriwa hi ku xiteji fa xi langutise hala ka right ya Lekker. So now we understand ku endleriwa hala mara now it was completely packed. A swi nga ha fani na masiku to be honest. A ku tele ku tala guys ya le crowd na mi ni ku yi voni yi le ku jikeni camera kwala a ku tele, it was different. Loko ku ri hi mpela vu pfula small section xa Xigaza Mondays nge swi nga lunghangi already la completely packed. Packed. So ndlela yin'wana yi break record i record leyi ta leyi yona a yi nga tshama yi humelela record leyi ka Xigaza Mondays of course. So I guess murhangaphandla yi nga hembi ku hamba vo yi rhamba yi ri yoxe mi nga ma ehleketa guys mara ku tele ya ri konse ni kota ku swi vona yi vona so a ku tele guys ku ya le phela yo swo ka xi nga hembi murhangaphandla ku hamba vo rhamba swona ntsena eka the birthday celebration ya the twins vona ku njhani ni nge xi yi tatini a ku tele well tisiku maybe a xi nga hembi murhangaphandla. Of course left liya hina la normal loko mi kuma ku na big events ku cheriwa masofa so a ku nga ri na swa masofa la that's why mara a yi tele crowd ni swo ku mi yi voneni guys vonani crowd leti hinkwato leti ku va ku nga ri Xigaza Mondays so ku va ku nga ri Xigaza Mondays because Xigaza Mondays as shown yi endleriwa ka that small section ni nga mi kombisa yona. So ku va ku nga ri crowd ya Xigaza Mondays yi va yi nghenisiwe la ya ka that mona nsimbeni lexi ni mi kombaka xo lexi nsimbeni lexi yi va yi ri hala hi laha yi va ku yi ri kona Xigaza Mondays leyi and then ku va ku nga tarisangi leswi na kona. So swo kombisa ku hayi murhangaphandla has power. So swi vula ku proper marketing and power ya artist it does help loko ta ka crowd of course mara marketing mina ni yi teka as the best one. So swi vula ku the place I mean like palms ndhawu leyi already yi nga properly marketed and stuff like that. So swa olova ku the big artist ti ta na crowd ya yona of course loko mi kuma ku yi na power ku fana wo bela the president artist yin'wana na yin'wana vhele yeah. So hi sweswo ni nga vula tani congratulations to murhangaphandla and Xigaza Mondays va tirheni swinene na yo Lekker. I mean Lekker has been working for Xigaza Mondays for a long time na yena na hi n'wi nyika yona credits because swa tiveka ku Xigaza Mondays ku va ku na Lekker and vanhu va va kha va ya na loko a ri kona. Loko ri mi nge zamu subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.